May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay, awanen may gatang iti makan. Awan pa'y maibayad iti abang. Anong santa pa'y laang kisya? Hanya ngay nga rod, katawan mo ti dakila kwartata. Makauma ti kastoy. At danto ka di. Ay nawaw, kaano nga rod? Amangan ko na datam amum amabalin na pagutangan tamanin. Nagado iti online. Ngam amangan no saan ta makabayad. Kasla ididamo nga imutang ta. Dagulit pa'y tinakautangan ta. Wala, ngam saan mo tingag singsingir ita? At least, nakalibre ta. Kaya't mo asawan? Umutang tamanan? Wala, no dalakid ditam amum. Sige, agbiro kak nga rod iti online. Ado dagiti agpapautang iti online ka. Bilyam tay basit lang ti requirements na. Tapno saan ta marigatan nga umutang, bakit? Kumusta mo nga tadaliyo kin kisya ijay syudad? Mano abula na yung awan ti damag ko may papan kadakwada. Wen nga raw, di dapat ag-text when umawag ka data. Bayam, taramidin dati kay kayat da. No apay nga min adida kayat ti agnaad dito'y balay ah. Kay nawaw, dagi jay pa iti kulam. Kay kayat da ijay syudad, tanawayada ang mga ramid iti kay kayat da. Di da ngamin kayat ti mabagbagaan kay. Magastusan da ijay syudad lakay. Magatang amin ijay tawan ti libre. Ken adapay abang da abayadan da. Apay madanagan kalauna ilang. Kas jay nga rod mo iti kayat da. Mala, itimplaan lakman kid di iti kapek. Di mo sarsaritahan ti may papan kadag jay adwa ta pumudot ti ulok. Adamo gatas lakay. Kapi nga rod ti kayat ko. Sika ni Kisha, husto akade? Siyak na rod. Pasensya kan ano naladawak iti oras anak tulagan ta. Di magasak pa ngamin iti ayan ti kapsat ko. Okay laang. Mano a minuto laang mati panaguray ko. Ada ka di ay dim dita? Ada. Sakbay nga ited ko ti kwarta nga utangam, ag picture tapay. Ay nawaw. Masapul ka di pa'y nga agpicture ta. Adamat ay di. Kasapulan atap no ada ebidensya. Si kakit dimot. Saan kumot nga itarayan ti utang ko kat? Awan mo't imbagak nga itarayam ti utang mo. Kaya't kulaang ti makasigurado. Okay. Kan adapay gayam ti pirmaam. Ay nawaw. Nagadumot tan madam. Kasta talaga. Saan mo't amabalin nga ited kulaang ti kwarta keng ka. Agpirma ka pa'y. Kalpasan na, agpicture ta, sakbay nga ited ko ti kwarta. Amangan no ag video ka pa eh. Wan ano kayat mo ti video, may mayat manen. Ada akon layo. Ada yung pautang da kwartakin ka? Ay nawaw. Ada siyak pa'y ti kunam. Anya nga rod ti ginatang mo si Dentangay. Nangi-take out tak iti paboritom asidaan. Aday na. Ay, ada ka din naluto nga inapoy. Sa anak pa yan nakaluto. Nay, apay nga eh. Nag-text sakmat kan ka. Kapas basak lang itay, nakaturugak ngamin. Anya, Tapno di mumut ko na, agluto akon. kasta agawaam ta mabisbisinak matan. Ayun gayam, imay ka diti landlady dito'y itay. Imay agsingsingir manan nga maimbagak nga urayan na ka. Nasaya at mat nga rodno kasta. Saan anagungat? Saan ta imbagak ang makabayad da iti abang ta? Iso amayat ti isem na kabayatan ti panagsarsarita mi. Makiinumak man marilitay. Ay, sige maray. Adamo danum dita. Makiinom kalat ta. Sa dino tinaggapuam ay amaray. Ay, Kasla na bang banog kalaunay? ay nagapuak ijay abagatan maray. Intulod ko ti kamuti nga order ti kasinsin kaw. Isumo lagayam anabang banog ka. Wun nga road. Ay wun kayam.
Nagpasyudad ak idi kalman. Kahit Ay, anya kumaita no nagpasyudad ka, Maray. naranaak ni Kisha nga anak mo, Maray. Ay nawaw, nakitam ni Kisha ije syudad, Maray. Wan, ngam saan kun nga inasit gan, tagdardaras mo. Kasta aya. Itikas di alang anak at madlaw ko a problema daw, Maray. Saan nga mauawag kan kaya? Saan mo't, Maray? Saan na mo lang a replyan dagiti text ko kang kuana? Mano abulan mo tin asaan ko anakit kita day di ataaw. Di da nga rod kaya ti agawid, Maray. Kaya da ti agabang ije syudad, ngam ti agawid dito'y balay. Hello? Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, si Kaki siya. Ay, pasensya kan, madam. Busy kami ngamin ita. Kat, kumusta? Kaano abayadan nyo ti utang yung kanyak? Urayan mi lang ti sweldo mi, madam. Kaano nga raw? Ay, ko, madam. Intun umay asabado. Sigurado ka ti dayta. Ang mga nuululbudan nakmanan. Ay, pudno ti bagbagak, madam. Adda trabaho mi iti boyfriend ko. Makabayad kami. Sigurado mo laang. Laglagi pa mga ada ti picture mo kanyak. At dapay ti pinirmaam. Uwan, madam. Ag-message sakto kan ka. Sige, madam, Agpakada akong tagtrabaho kami manen. Bye! Awag nga awag mo, dadya nga army. Apay ngamin asinong batam ti awag na. Un ata dagulit mat nga rod. Sapay imbagam nga agbayad tano Sabado. Un nga rod. Ammo kong taramidan ta. Tapno saan da tasingiran. Anya teramidan ta. Ibagakin kwa na apim musay kan. Ay nawaw. Apay akas tamot ten Leo. Pamarang laang. Tapno saan nga agsingir. Agidda ka laang, tapitsurin ka. Isunto ti isin ko ken kwa na. Amangan numadlaw na nga agul-ulbud ta. Siyak ti makaam mo. I-edit kun to tiladawan mo. Sakbay nga isin ko tapno di na madlaw. Pag tinulungan ta, bakit? Anya Jensen mo kanyak, Leo? Awanan, madam. Anya ti awanan? Pimusayan ni Kisha. Saan man asyak ti ululbudam si ka? Pudno ti bagbagan. Iyawid mi ni ti lugar da. Nupudno ti bagbagam. Apay nga road nga active ti social media account na? Kuha nga min, madam. Amok ti password na. Amok, agras-rason ka laang. Pudno ti bagbagan, madam. Mingmingan nyo nga min anaimbag tilatawal nga insen ko kada kayo, Saan asyak ti ululbudam? Tano maduktalak ti pudno, da kayon to itinobiam ti maibabain. Anya ti imbaga na nga Agduado ang arod kanyak. Anya? Diyan mo, noon niya taramidan tayo ta. Anya nga tano agawid tapay laang iti ayan dananang kentatang. Saan nakading amoy jay? Saan pa'y? No kasta nga rod. Agawid tayo ti lugar yo. Tapno marigatan amang sapul kadata. Naibagak mo't lang ngamin ken kuha nang iyawid mi ti bangkay mo iti lugar yo. Ala, rugyan tangarudon ti agimpake, taagawid tapay laang. Delikado ta maggaya mo dito Anya nga ita, nag-aawid kayo mutlang itinobyaw. Dito'y kami nga agnaad tatang. Nawa, anya tinaknakan nyo adwa? Awan madkit di tatang. Kila at mata na panunot yun tag na dito'y balay. Kit di yumot kayat iday. Gaputan na amiris mi, asaan kami amarigatan no dito'y ti pagnaadan mi tatang. Oho, sa anak amamati iti bagbagam si ka, Kisha. Anyat kayat yung asawan tatang. Amangan may no dati kalukwan nyo iti syudad. Kit nagawid kayo dito lugar tayaw. Ta dito iti napanunot yung apaglimangan. Na, apay nga amo ni tatang tipod no. Nakarik na nga ta. Makitam day ta, di ka makasungbat itim bakakin ka. Ay saan apod no ti bagbagayo tatang. Awan at raso mi iti uray asino man anya. Anya ti pagsaritaan tananang. Maipapan iti kla at apanagawid yu iti nobyaw. Nanang, nasurok a makalawas min ditoy. Aging ga itakit agdwa-dwa ni tatang yaw. Di yulatan ikaskaso ni tatang, nanang.
Anya kumatiam mo ni tatang ngay. Amangan mo, nupod no ti atap ni tatang yaw. Ay nawaw, uray da kayo, nanang. Naakaran kayo matan iti sakit ni tatang. Kaya't kula ang ti makasigurado anak ko. Tapno amumimit at aramiden minukwa. Awan parikot mi nanang. Awan atraso mi. Sigurado ka kaday. Sige nanang, paypayapayan nak ni Leo. Amangan no adda na patag nga ibagana. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Nakitak metla ang dalayo kun kisya maray. Manuabulan ti bakasyon da dito'y balayaw. Di ta balayan ti pagnaedan da marilitay. Ay ha, imanugot da. Wan maray, ngem sa bali ti atapan nila kay ikaw. Apay mag... Atapan na nga amangan no ada ti kalukwan nga inaramid ti dua iti syudad. Iso akla at anagawid da di ta balay. Ay nawaw, awan pa'y matnang ikaw maray. Awan pa'y ita maray. Ngam saan tayo asigurado kadagiti sumarsarnupay nga aldaw. At impos ni Madam Army, Kisha. Ay nawaw, anyang itimpos na. Kaya't naamaamuan, nupod no api musay kan. So nga impos na tinsin ko aladawan mo kan Anya, Madanagan akon, tanagpos mo ni ti Facebook. At upay yung tinang-share. Amangan no adamang idanong kadagiti dadakkel mo. Kan amangan no ag-viral tamatan. anyang iti aramiden ta ita. Diyak mo. Oras siya kat madanagan ak matan ni ti mapaspasamak. Diyak kayat ti ag-viral. Diyak kayat ti maibabain. Anya nga ta, numangisen ka iti lamay kan kuana. Pangala ako maitipityo nga isen ko kinkuanang hay. No saan na pa'y lang nga i-delete ti post na. Awanin ag-viral tan talaga. Mabalinti ag saludsod, nana. Asino ka nakaw? Siyak ni Armina na. Ada nga min tao asap sa pulak. Nadamag ko adito'y lugar yu ti address na. Asinaw ti sapsapulam. Ada ka di am-amu yung agnagan iti Kisha kan Leo? Ha? Dahito iti ladawan na, nana. Kitaan nyo man nung mairupaan nyo? Anya ti masapul mo iti dayta a babae. Ada utang na kanyak, nana. Anya? Tijak pa'y kayat, nang isentinobyo na iti ladawan na, tapimusay kanukat nga rod. Pimusay. Kat no limabas ni Kisha dito'y balay itay agsapa. Nukas ta nga rod, pudno ti atap ko, kan pudno ti naibagada kanyak, ululbudan naklaang. Mabalin ka di nga isuro yu kanyak no sa dino ti balayda, nana. Ay, madam, anya nga itararamidin nyo dito'y balay? Tinaibaga ni Leo anobyom kat pimusay kakano. Ay, kuha, madam. Ngam saan magayam apudno. Ay, pasensya kayo no nagulbod kami, madam. Tijak pa'y kayat kat ilimlim mga anak. Da kayo lang haruden ti adda atraso na. Da kayo pa'y ti kasta. Naimbaglangan ata nagpusak iti Facebook. Ay, agbayad kami, madam. Alaman nga rod, bayadan nyo ti utang yaw. Ti kayat ko kat bayadan nyo abuo. Ay, kuha, madam. Ikan na kami kumamot ay iti makalawas apawayway. Ti kayat ko kat agsasarita tayo iti sangwanan ti kapitan nyo ditoy. Amang ano inton madamdama kat lukwan nakmanan. Kunak tumay, at da kalukwan inaramin jo adwa. Ay, pasensya kayong tatang. Pasensya kayong tata. Imbabay nyo launay ti pamilya tayo. Saanin ang maulit, tatang? Awanin Katawaan da tayong dagiti tattao. Nalaing kayo nga umutang. Ngam numasingil kayo. Agpamarang kayo apimusay kayo. Awan gamin ti pangalaan mi ti pagbayad mi. Iso ana aramid mi ti kasjay tata. Pudno tinaibaga ni Leo, tatang. No awan ti pagbayad yaw. Saan kayo nga umutang? Naturad kayo kanumay nga gabang ija syudad. Tagayam, awan ti gastusin yaw. Bayadan nyo ti utang yaw. Saan ada kami iti inayaw ti babay nyo? Nag-viral ti impos ni Army Arupa ti anak mo, Mari Ilang. Wan nga rod maray. Nuapay nga main taimbagada na tayo ni Kisha. Uray saan mag... Awang kano pagbayad da iti inutang da, dayjay laang tinapanunot da pamuspusan, tapno saan da masingir maray. Ay, nawaw.
Apay ngamin nga umutang da, no di damot lagayam kabailan ti agbayad. Day tangarod maray. Kita tinapasamak. Nag-viral dalaka nga raw. Awanan na, isudan ti katkatawaan dagiti tattao. Isu akas taunay ti unget ni Rudy kadakwada maray. Uray asino mo't amaray. Nakababain nga tatikas jay ngay naramid da. Saan damutin nga upeng. At dadan iti husto nga edad. Agsubli kamin kan leyo ijay syudad, nanang. Ay nawaw, apay nga agsubli kayo pay laang ijay. Wan ata nakababain nga rod, nanang. Naa, Nag-viral ti kalukuan mi. Nakababain kadag iti kalugaran tayo. saan kayo na pumanaw? Aggardin kay kididitoy. Anya? No anya timang mangagyaw, ano san yu Tada kayo matinagaramid iti kalukwan. Dumngag ka no adati maibagbaga kang ka. Di mo ipilit ti agnaad ijay syudad. No naggapo iti utang ti kwarta agas gastusam. Nakababain nga rod ti agnaed ditoy, nanang. Apay, kayat yumanon ti agbayral aya. Kayat yaw ti maibabain. Saan nanang? No kasta nga raw, dumngag kayaw no adati maibaga kada kayaw. Saan anatangkan ti ulo yaw? Taamangan no inton sumarunaw kat saan kayo laang nga agbayral. Amangan no maibalod kayo pa yan. Ay, nawaw! No imutang ka, naskan laang nga rudmet abayadam. Iti kasta, awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagawid mo gaya man day di amara, ngam awampay mo naramanak. Anya ti konam, Jovelyn, bakit? Nagawid ni Mara akasinsin ko, ngam awampay naramanak kunak. Ay nawaw, saan nagabrod ti kasinsin mo, tapno adda ilibre na kada tayo? Kadagiti amamok nga OFW kat isula ang tikas jay, Rafael. Anya kung maitakin ka. Sana mabalin ada kayo tag desisyon, no anya ti pangigastusan na iti kwartana. Saan ang mabindisyon ng tikas jay aklas iti tao lakay? Ay nawaw, Diyos kaya, tapno amum ti mapaspasamak, bakit? Ay na, Rafael, uray pupuutam. Saan ang mabindisyonan dagiti tao nga imot? Abay nga rod ang nagprogreso ti biyag damara ita, no saan daan na bindisyonan? Ay na, itala ang day talakay. Dumtang to ti aldaw day di amara. Jak amukin ka, bakit? Awan laang tinaramanam, nagadumot nga ibagbagam. Nagawid mo gaya mo ti OFW akasinsin mau si ka Jubiline. Idi pa'y napalabas alawas anana. Nagawid ng awampay naramanak. Anya? Uray biskwit la kumano iso. Awampay. Nagtip-tipid siguro Ti damag kuide ka narigat ka no ti trabaho na ijay abroad. Kinaimo na laki di dayjay nana. Gaputan nag-abroad, panunutom mo nga adot kwarta na. Ay basta. Saan nga min ati kasinsin ko ti pagsaritaan ta nana? Ay nadakas mo nga main ti rumrumwari tingiwat mau. Huston nana. Jak kayat amakangag iti anyaman amay papan iti kasinsin ko nga ex-OFW a feeling back na. Ay nawaw, kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam, Mara, kasinsin. Si kakit demot kasinsin Jovelyn.
Kaano nga ilibre na kasinsen? Sipod na gawid ka kaawang pay naramanak. Ha? Ilibre nak mo't tapno maramanak ti bunga ti sakripisyong ije abroad. Ay, kwa kasinsin. Maditi agim imot kasinsen. Ibagbaga kon. Saan ang mabindisyonan ti tao nga imot? Ah? Sige. Ilibre ka, tapno awan maibagbagam kanya kasinsin. Kaano nga raod? Agpasyudad ka inton Lunes, saan ka di? Wan, adda ilakad ko a papeles. No kasta nga rod, mang restaurant ta ijay syudad inton Lunes. Ilibre ka. Kasta Iparaman nyo mo, tinagbanugan nyo. Agrobwata kon, Rafael, lakay. Ay nawaw, di ka pa imot na migat bakit? Saanan akasapulan, lakay. Ang mga numabisinan kay Jay, sigurado apila man ayun. Saanan ta ilibre nak ti kasinsin ko. Ingkari na amang restaurant kami ita. Asino akasinsin mo? Asino kumapay ngay? Ti kasinsin ko nga ex-OFW ni Mara. Anya? Sigurado nga adu ti kwarta na dayjay. Nagpalibre ka siguro kenkwanan niya. Ay nawaw, italaang matmanan lakay. Awan ti babain mo ang mga arami di tikasta. Orayam ti itida San kat asikat agdaw-dawat ka nakwada. Nakababain ko nakmanin. Anya ko mati nakababain, kat kasinsin ko mo dayjay. Ay na, magusto aklaunay ti restaurant anang ipanam kanya kasinsin Mara. Nasaya at mat no kasta kasinsin Jovelyn. Nanginan samot ti makan ditoy. Sakto laang. O, at ti menuda. Agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Si kalatan ti umuna nga agpili kasinsin. Amo ko no anya ti order ko. Kasta ka day? Kat anya ti kayat mo akanan dita. Ibagam tap no maka-order tamatan. Daytoy latan kasinsin. Kan daytoy pay. Daytoy pay gayam. Di talo ti order mo. Wen kasinsin. Kayat ko aramanan amin, ngam day tatallo pay laang. Intun sumarunon ton ti daduma. Di mon samot ka bailan nga ibusan ti order mo kasinsin. Wen nga rod kasinsin. Nabsuga matan. I-take out mo latan Ibagak iti staff tay supot da. Ni, saanan kasinsin si kakik dimot? Di mo kayat nga iyawid dayta kasinsin? Saanan kasinsin? Awan mo laang mangan iyay balay. No di mo kayat siyaklatan ti mangi take out kasinsin. Sayang mo dayta. Naa, take out na pay laang namin. Anya ti kunam kasinsin? Ti kunak, mayat no i-take out mo. Para iti aso ni uncle. Iraman kumutan nga i-take out dagiti tulang ti manok. Sigurado ka kadi kasinsin? Wen kasinsin. Sayang mo't dayta no ibati talaang kat nabayadan mo. Okay. Si kalatang ati mangi take out. Si katimang yawid, tano siya, sa anak ang mahilig iti take out kasinsin. Adda in take out ko ama kantatang. Ha? Nang restaurant kami kan kasinsin Jovelyn itay. Kat saan mi ana ibos. Iso nga in take out kun agraman dagiti tulang. Para kadagiti aso yung. Kasta at timayat anak kaw. Sayang mate, no ibasura da lang ijay. Agraman ti in-order ni kasinsin Jovelyn asaan na ana ibos. Inyawid kumutan tatang. Impatik out mo kumamit kinkwana. Sayang mate. Imbagak mo't kan kwa na. Ngam di na mo ngarod kaya tatang. Anya? Saan ka no ang mahilig iti take out? Kat gapot na masayangan ak unay iti binayadak. In take out kulatan. Tinapateg kitsan anarugay. Saan tatang? Saan to pa'y anakot ko ti tamaysa? Mabalin pa'y amakanday ta. Jay daduma para matan iti aso at tarakan nyo. Hay na, jak amo akas jay gayam ti kasinsin ko nga ex-OFW lakay. Apay mate? Nang restaurant kami nga rod itay, Kahit? in take out na tinabati ang makan lakay. Ay nawaw, day talagang gayam kat. Intun sumaruno, saan ako na sumurot kang kwa na lakay. Nakababain ti kasdi nga aramid na. Ay nawaw, anya tinakababa ino in take out na timakan anabati yo. Kat binayadan namot day jay bakit? Hay na, inraman na nga in take out dagiti tultulang lakay.
No saan kayo ang mabain? Siyak, mabain naklaunay. Tas ikapay laing nga awan makukwarta na ti kasta. Agbain ka mamut, bakit? Anya jay nadamag ka. Nagpalibre ka kano iti kasinsin mo, Joveline. Wen nana, in libre dak iti may sa restaurant ijay syudad. Ngam kas jay mati inaramid na. Ay nawaw, anya ti inaramid na. Kasta unay tibain ko kadagiti padami a customer ta in take out nakit din tinabati amakan. Agraman to lang nana. Day talaan. Wen, Ay na, awan mo't makita kada kas iti inaramid na. nakababain nga raw ta in take out na pailaang. Di nakit di imbati ijay. Ay na, tapno ibagakan ka. Saan ang nakababain ti mangi take out ng runa no binayadam mo? Lumabasak pa'y, Uncle Orley. Dumagas ka ba atag kapita ka na kan? Ay na wow, saanan Uncle? Umay kakit din. At dani kasinsin mo mare ti kusina. Madama ti panagkapi na. Saanan Uncle? Ada nga min lakad ko ita, agdardarasak. Kasta ka de. O sige, hinton ba minsan tulaan ngayon? Wen Uncle, umayak to makikapinukwa. Agpatuloy akon. Agan-anad ka kanakaan. Asino jay kinasarita yu itay tatang? Di kasinsin mo Joveline anak ka. Apay ni kasinsin Jovelyn, anya timay na imbaga. Ewan mo't kit day. Limabas lang. Iso nga inayabak nga agkape. Ngam di na mo't kayat. Adda siguro lakad na tatang. Tinaibagam kanyak idikalman. Kit ng restaurant kayo adwa. Wan mo tatang. Ang mga mitnod na tinaisawang mo adi na nagustuhan. Awan mo tiamok tatang. Sigurado ka? Wan tatang. Agan nadak mo't. Sa anak akas kadagiti daduma dita. Nga oray na sakit kat isawang dalata. Nasaya at might no kasta. Kung naklakid din na di yung nagkinawatan iti kasinsin mo. Iso adi na kayat ti makikapit. Asino di kinasarita, Rafael Lakay? Ni Tata Romeo matayjay. Anya ti imay na imbaga. Agpapaskanda ka no Sabado. Imbitado tayaw. Wain, iso ti imay na imbaga kanya. Ay nawaw, nagsya atin no kasta. Malanitan man ang tibibig no kwa. Sigurado daytan, bakit? Talo adatakkel ababoy ka no ti partyenda. Ay nawaw, nagadun Lakay. Iso ang mapanta, tapno makaraman tamot ah. Libre gitdigan. Wen Alakay, mapantaadwa. Ay nawaw, apay nga inbasuram tinabati a karne kasinsin Jovelyn. Adda ka di parikot? Sayang mo't day di kasinsin. Adamat supot ko dito Ah, jak among adagayam supot mo dita. Inton sumaruno, di mo basta ibasbasura. Sayang timakan. No kayat mo, di alaak, tasikat ti mangyawid. Wanin ano di mo kayat nga iyawin. Una yun dahito nga ex-OFW. Mahilig iti take out. Kasla agbibisin mo. Adda ka di ibagbagam kasinsin? Ti kunak, isaganam ti supot mo, taalaak ti imbasurak akarni no kayat mo nga iyawid. Madlaw mo't amasayangan kalaunay ngamin. Wan ata sayang mo't nga agpayso no maibasura laang kasinsin. At iti karni nga inyawid ko bakay. Ibatim dita ta ipritok inton madamdama. Si Kangay, awan inyawid mo? Awan Lakay. Ay no, ang mga no inbasura manayin. Imbasurak, ngam inalak mo laang tamasayangan mo ni Mara. Inted ko kang kwana. Na, agin babak ng kaman ngaminan bakit? Anya nga ti kayat mo nga aramidak? Ibulsak ti karne? Ay na, nakababain Lakay. Isuanapan kay Jay, tapno makipangan bakit? Anya ko matipagbainam. Tapno ibagak kang ka, sa anak akas iti kasinsin ko ang mahilig iti take out. No sino pa'y awanan, isupay agin babak nang. Nakababain launay ta arami da kasta bakit? Nagawid kay mo't anasa pa idi nagpapaskenda rumyaw. Wan ata sa anak a komportable iti kaduak nana. Ay, anya ti kayat mo asawan. Sumurot-surot to ngamin ni Mara akasinsin ko. Tanya nga iti parikot ijay. Nakababain ata imbulsa na ti karni nga in take out na. Ay nawaw.
Uray siyak magtaday nyawid ko akarnay. Ay na, no siyak, saan ko amaramid ti kasta na nasabit. Anya, Nakababain launay kadagiti tattao ang makakikita. Sapay XOFW dayjay nana. Ipagarup ti kaduan abak nang dayjay akasinsin ko. Ti dida mo kat mahilig dayjay iti take out. day nga ugalim tinakababaeng Jubiline. Ay, nawaw ka. Anya tigatanga, Mara. Saan nakagumatang na nasabit? Anya ngay nga raw. At dala kayat ko asaludsuden kada kayo, nana. Anya ngay day tanakaw. At da ka di inyawid yu akarne, idi nagpapaskanda tatarom yun, nana. Ay, wan, adda ah. Adda in take out ko. Tadyak mo't na baulan nga ibusan. Saan mo't adakas ti kasjay? Saan ka di, nana? Saan tayo mo't atinakaw, day jay? Kasanumot ngamin, nana. Nagaduti sa uti kasinsin ko. Ah, ni Jubilin ka di manan. Wan, nana. Imbasura na ti karne asaan na ibos. Idiin nalak. Istoryaan nakit din iti sabali a tao. Ay, talaga mo't day jay a babae. Di na amaw nga isaw tinakababain iti kastangar aramidon na. Nasayaat mo ta nakaring kan bakit? Apay ka di lakay? Ada bisitam. Ay nawaw, asino ti bisitak? Ni kasinsin mo Mara. Ada kano tinapatag ngay baganageng ka. Anya ka numanan? Mapan kay ti salas at agsarita kayo. Ay nawaw, pinastrak mo? Un ata kasinsin mo maday jay. Ay unay kan, kumkumpurmi mo ti paspastrakam dito'y balay. Ada siguro ti basol mo kenkwana. Iso akas lamadanagan kalaunay. Ibagam iti day ta amara, ama ditiriknak. Rumor kagit din. At dalaan kano tinapatag ngay baganakin ka. Sikam gayam ti bisita kasinsen, Siyak nga rod kasinsin. anya ti gagaram. Imayak ta napatagti bagakan ka. Ay na, makapadanag ka mo kasinsin. Anya ti ibagam aya. Mabalin ka di, adinak ibabain kadagiti kalugaran tayo. Ay nawaw, saan mo't kasinsin? Ay nadi kan agulbud. Istoryaam kano kadagiti kalugaran tayo ang mahiligak iti take out. Ah, dayjay ka day. Saan adakas ti mangi take outan niya? Saan mo't kasinsin? Apay nga rod anadamag ko akas taunay kano ti katawam tunggal istoryaan na. Ni, saan mo't akasinsin? Ay nakasinsin di kan aglibak. Wano kayat mo nga ayabak ti witness tagsasarita tayo. Ah, ay kwa. Saanan akasapulan kasinsin? Siyak ti ayan ti bidot kasinsin. Pasensyakan Sorry. No kabain mo ti mangi take out, di na kam iramraman. Taligal mo ter aramidan mi. No si ka, kat di ka masayangan iti makan, di na kam iramraman iti istorya. Naawatam. Uwan kasinsin. Agpapadatay lang nga rudon ang mamirmiraot, agin babak ng kapay lang amin. Una yun ay ati kasta. Agbalbaliw ka man kasinsin. Ay, nawaw! Di mo sayangan ti makan no mabain ka amang i-take out. Ikam iti patag ti tunggal bendisyon a mauawat mo. Tapno adda a paraburan na kapay ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.